میوان کمی هجایه برزه جمانه غلای او پیودار کمیسیون هلبجاردن عراقی لبغداد بگمان او جوی پرسی هایداره برس جمانه دماتا باش به کرم جه نویسارا فرمیا سروکات یارما کردستانی دست بکن گلو با اوای که کنکریتی و برسفدایه او دو توقیت زمانیات ندستیشان کن کی جان هند کارن هلبجاردن هرما کردستانی پریوه بد يعني جي كاردو توقيتين كارن. نعم السلام عليكم. فيما يخص الكتاب درباره او نویسکا هرما کردستان جبو کمیسیونا هلبجارتنان و دنابا برنامه کار کمیسیون دهاتیه هر وها سروک کمیسیون و اندام جیوه و نویسین گوتوبیش بکن و اگر پیک آنینا هلبجارتنان ما کارمندن تکنیکی هنا ین پسپور هنا وارن جدا دا کار دکن و نویس که گوتوبیش بکن و کاوی بکار بن هلبجارتنان پیک بینن یانا ام لبندا بريارة كومسيوننا دبا حفتيا بدا بريارة خو بدا بديد ناتا كنتوش ايكش بربسن بلندن كومسيوني قالوا اوردو توقيتي تاد كدا سيشان كرن دشان دا دهابن كو هال بجارتن بينا بري ببرن عفوا استاذ موضوع انه رايي مجارة وكو نيرين اخويا تايبت از نكارم نشان بكم از بنا في كومسيون داخبم بريار داويه دست السروك كومسيون ده بريار اوان يك اليكرا او في بروسي بربرسيارن بربي بروسينا جبربي كي ام البندا بريار داويه سروك كومسيون كا او تشاوت خوازن ولی الحفتیا بیت که واتای برسف در بچه ام دل بنده بینج برکو برای گشتیا کردستان و بابت کی گرینگه برسه جمانا برسه کدن هی کمیسیون هلبجاردن عراق اوفیسین خو لهرما کردستان هنه دما ابون منین هلبجاردن جواتن پارزگان جبری بدبن گلو ماهی نکارن لهرما کردستان جی که جاریه لوجستی جاریه تکنیکی و بگمان اوفیسین خو راست پیرن کو هلبجاردن پارلمان کردستان بری بدبن دیگ دم دا نعم كل عملية انتخابية هر بروسه که هلبجارتنه کار مده اكو ام دكاريان جبو بكن من هذا العام كل عملية انتخابية هر بروسه که هلبجارتنه برياوي نوكرنا دنگدران لخودگرا هن جدايك بونن 2004 هنا 2005 هنا همو ما في دنگ دارن ما في دنگ دانه هنا پیش روشه ده جبربه که جی ما في دنگ دارن ها دنگ ما في کوچبران ما في هزن اولهیه هنا افهمو پروسه که گرینگ جبونو کرنا ناوی دنگ دارن جبو پشداریا تواهیا دنگ دارن دوی پروسه ده داکو ما في دنگ دانی جی جبو وان کسان جی هبا دا هر پروسه که هلبجارتنه دا پشدار بن جبربه که جی هر پروسه که هلبجارتنه دوی بریاوی پروسه نو کرنا ناوی دنگ داران هبا اگر انجمنا کمیسیون راضی بو لسر وکرنا ناوندان کو در دورا 173 ناوندن لهرما کردستانه اگر راضی بو لسر وگو هستنا وان ناوندان جبو هرما کردستانه جبو یک پارزگه اگر حتى وقتها چه رزمندی چه نبویا جبربه كي يجي فوقو هالسن. إضافة إلى ذلك هناك إضافة المواليد الجديدة، هناك حالات الحذف لا سامح الله للمتوفين، هناك تسجيل للنازحين للقوات الأمنية. إذا كل عملية انتخابية هر بروسه که دنگ دانه دوی بریاوی آمده کاری جبونو کرنا ناوی دنگ دران هبا لأي عملية انتخابية مستقبلية. ولی که واتا ما بس تواج دست بکرن به تمارا دنگ دران لهرما کردستان کدی بو دما ما هيك بردام بك جلو يعني برافكاريه كي وكو كارنين روتينين ان كوميسيون يانجي كي برافكاريه كي بر وقته بو انجام ده نا هالبجارتان لكردستان برلمان كردستان بالنسبة لانتخابات جبو هالبجارتن هالبجارتان يانكو نوكرنا لستا
تۆمارکردن ین هەرێما کوردستانê گوێ حتا یەک مەهی بەردەوام بێ حتا 11 ئەم ئامادەکاریان نێژێ بۆ ئەنجومەن پارێزگەهان دکن مەبەستا مە ژڤەیەکێن وکردنا ناوên دەنگدەرانە و دانا مافê دەنگدانەیە ji bo kesin ku nû wê tevlîvê proseyê bibin ji bo wan kesin ku navên wan nêv de nebe yan jê ew kesin ku ji dayîk bûî 2004 2005 ev hemû mafê wayê dengdanê heye pêşa rojê de em jî ji bo vê yekê em ê amadekariyan bikin wekû encûmena nûnerên Iraqê jî ew jî heman proses birêve çû. بله کرم جاره کدن بو هەڵبژاردنên پارلمانê Kurdistanê vegerîn helbet demeke هەڵبژاردنên civatên parêzgehan li Herêma Kurdistanê ji weke Iraqê nehatin encamdan lê civatên parêzgehan li Herêma Kurdistanê karên xwe dikin wekû Iraqê nîne kevata gel û di vî çarçovî de hûn dikarin bo nimûne هەڵبژاردنên Parlemanê Kurdistanê û civatên parêzgehên herêmê diyek dem da birêve bibin eger tewqîtek hete destnîşan kirin اگر انجمن کمیسیونات گل آلین پسپور گهان و بریاره هفتیا بده کوی گوتو بجل سر بکن و دنگل سر بدن و بریاره خواهد داوی ببن لیش جبو هل بجارتن پارێزگەهانیان لە هەرێما کوردستانê ئەو ji bo 15 پارێزگەهانە داویە دەژی divê em li benda biryara dawiya serokê komisyonê dimînin. Belê me besta min bi wan 15 parêzgehanî ne bu her sê parêzgehên Herêma Kurdistanê ku li Herêma Kurdistanê xwastekek heye wesa texmîn dikin ku pêwîst e hilbijartinên civatên parêzgehên Herêma Kurdistanê her sêkan û digel yên Parlemanê Kurdistanê pêk ve diyek dem da bêhne encamdan. Me besta min ev gel û hîn dikarin eger tewqîtek hete destnîşan kirin vê yekê birêve bibin vê prosesê. بله بله استێک هشتم ئەم دikarin diyek rojê de birêve bibin yana lê di dawiyê de ew biryar di destê serokê komisyonê de dimîne ka kengî û diçe wextî de wê ev yek birêve biçe ev proseyeka hilbijartinê ye divê bernameyeka kar hebe divê nûkirina navê dengderan hebe ev haleteka taybet e proseyeka dûv dirêje gelek tiştên teknîkî hene divê beryavê werne kirin komisyona hilbijartinê di çarçoveya qanûnê de yasayê de mafê wê heye ku proseya hilbijartinê rêk bixe lê hilbijartina encûmena parêzgehan û yê Parlemana Kurdistanê ev biryara dawî di destê serokê komisyonê de dimîne. Kewata çend wext pê divêt heta ev hemû amadekariyên teknîkî lojîstî bêne kirin gelo. ev divê were rêkxistin di bernameyeka kar de heta ku encûmena komisyonê biryara xwe bide wê demê em ê gelekî li ser amadekariyên komisyonê divê yekê de bikin lê destpêkê ez dibêjim komisyonê amadekariya xwe nîşan daye ku alîkariya Herêma Kurdistanê bike di proseya hilbijartinê de lê ka çiqat dem jê re divê ev yek di destê encûmenê de dimîne ew birpirsiyaretiye radike ev dawiyê de destê encûmena komisyonê de Belê birêve cumana kewata ew bersivên min viyan bayekê konkrêtî tune şê bide ji ber ku tu dibêjî bi heftiya bêt heta komisyon biryarê dide şûn de em ê bizanbî çawa ye. Madem her tiştek bû biryara komisyonê mat û nikarî wirda kariyan bi hez bike em ê bo heftiya bêt bicî bêlên bizanbîn gel û wê der encam çabin şûn daheke derfetebî tê pêtir behs ser bikin. Birêz Cumana Golayî peyvdara komisyona serbexwe hilbijartinên Iraqê spas. spas. شكرا جزيلا على الاستضافة.